Við lærum lettneska. Viðfangsefni dagsins, geymsla í eldhúsi. Pārtikas trauks. Matarílát. Pusdienu kārba. Nestisboks. Pārtikas maisiņš. Matarpoki. Saldētavas maisiņš. Fristipoki. Pārtikas plēve. Plastfilma. Alumīnija folija. Afpapír. Pieliekamais. Búr. Virtuves skapis. Eldhússkápur. Virtuves atvilktne. Eldhússkúfa. Virtuves plaukts. Eldhúshilla. Garšvielu plaukts. Kryddhilla. Maisiņa klipsis. Pokaklemma. Trauku mazgāšanas līdzeklis. Uppþvottalaugur. Trauku mašīnas līdzeklis. Uppþvottavélarni. Trauku mazgājumā mašīna. Uppþvottavél. Trauku sūklis. Uppþvottasvampur. Trauku birste. Uppþvottabursti. Beržamā birste. Skrúbbursti. Beržamais sūklis. Skrúbbúði. Trauku žāvētājs. Diskarekki. Virtuves izlietne. Eldhúsvaskur. Izlietnes sietiņš. Vaskasikti. Papīra dvielis. Eldhúspapír. Tīrīšanas drāna. Hreinsiklútur. Tīrīšanas salvetes. Hreinsithurkur. Tīrīšanas aerosols. Hreinsisprei. Smidzinātāja pudele. Sprejplaska. Gumijas cimdi. Gummihanskar. Atkritumu tvertne. Ruslafata. Atkritumu maiss. Ruslapoki. Šķirošanas tvertne. Endurvinnslutuna. Komposta tvertne. Moltutuna. Slota.
Kústur. Liekšķere. Fægiskófla. Grīdas lupata. Gólfklútur. Atkritumu tvertne. Trauku mazgājamā mašīna. Šķirošanas tvertne. Viltu muna þessu orð að eilífu? Farðu á flashkartsluna.com og æfðu þetta spil og þúsundir annara ókeypis. Hlekkur í lýsingu.